Enye ama-reason eyenza ukuthi kube ne-content engiyenzayo, not ngoba kuyi-content ethe just nje ukukhuluma, ukuveza imibono yami ekhona ngendima yakwaMaskandi and everything eyenzakala khona. Ingoba i-balance kulowo ma-channel ayikho. Very very biased kakhulu. Uma ubheka i-reporting yabo ayikho fair. I-favor abantu abathize, i-support abantu abathize. Ukuripota kwakhona kubona ngathi abantu bakhona bane-agenda abayiphushayo nabafuna ihambe. Abantu abanethalente lokwenza ama-YouTube channels and bekwazi ukukhuluma ngoMaskandi. Inhloso yabo abaningi akusikhona ukuzokhanda uMaskandi, akusikhona ukuzobuilda lo mculo wamaskandi, ukuzophusha beqhubeze iy'nhloso ngqangi zabantu abathize. Sibonile i-reporting la ukuthi ihamba kanjani isikhathi eside. Sibonile nabantu abanikeza ama-opportunity kuma-podcast ukuthi abantu abakanjani. Abantu abazodicelela uKhuzani, abantu abazothuka uKhuzani, abantu bazokhuluma yonke inyongo abayithandayo ngoKhuzani, abantu abafonelwayo befonela amanye ama-TV channels akhona la ku-YouTube, ebafonela ababuza ngoKhuzani, ababuza ngoThibela, ngoSikweletu, ababuze yonke into engahlonisa abantu. So lokho bekukhombisa ukuthi i-biasness yabo, ukuba biased kuhamba kuze kufike phi. And baphumelelile ekwenzeni lokho because they go as far as bawuthatha ama-comment lawa a-negative akhulunywa ngabantu babhekise kuKhuzani bezokwenza i-content ngayo, just ukuphusha leyo agenda leyo ukuthi bukani uKhuzani, bathini abantu ngayo. So leyo nto leyo iyona eyasenza sabuka ukuthi uYouTube akusiwona wakhuba, kuma-channels akusiwona umuntu wakwaGoqa ozaziyo ukuthi ulandela uKhuzani kwaGoqa. Lo uYouTube akuyona into yakho, akusiwona umuntu osondelene noKhuzani. Abantu abanjengoNjoko, abantu abanjengoSphiwe Zulu Dludla, Nkosazana Sphiwe Zulu Dludla, abantu abanjengoQhosha basitholile isibhaxi isikhathi eside. UNjoko-ke ayikho inhlamba-ke abangambondanga ngayo, and bekuyinto leyo esi-accepted, abantu sebe-happy ngayo. uLuve Dubazana naye bekubanjwe live thusekhathela kaphunyuzwe kunini ecula uzobonakala kanjani ephikisana nomphathi wakhe. So isigqibekile album kaLuvi bekuphushwa nje lo ma-agenda, bekuyiwona ama-video athathwayo azophushwa la ku-YouTube. Lama video azokhombisa uKhuzani one-bad light and abantu beku-accepta lokho, kuyinto e-right nje, ubone ukuthi hayi okay lento imukelekile into abayenzayo. So nomkhulukela nabo abakutholanga nabo ukuphumula bese ngapha ko-IGP sayiphathi-ke yomzukulu noDuma kahle nabo nje kusami ukuncomeka bakugcina before bengene kwa-IGP sebephakathi hayi, kodwa amamiliyoni amaningi ney'ngoma ey'ningi bathole khona, kodwa ngokwabo ukuthi kwi-IGP kwalehlisa ithalente labo ngendlela bona basho ngayo. So nobaba u-Ali Mgubu ngesikhathi engakhombisa ukuthi engathi mhlawumbe ungapha kwa-SK eyiphila nawo wonke umuntu, nazi imtholile inhlamba, zamtholile nanokuthi bembiza isilwane lesi esingekho kahle, iyabuya lapho loo nto leyo just because ubesephila nawo wonke umuntu, ephila noKhuzani, enganandaba nje nezimo, kodwa ubethola ukugxekeka, ukudeleleka. Yizo izinto abantu abayisherayo nabayivezayo kakhulu ezimbi ezibheke kwaGoqa, especially uKhuzani. So leyo nto leyo ibishiya kune-space sokuthi it means angeke sizwe lutho thina oluhle ezokhulunywa uKhuzani. Akukho thina esizokuzwa okubheke kuKhuzani mhlawumbe okumbeka kahle. Yonke into esizoyizwa into e-negative, amagama abhedayo, okumdelela, umgodi, idici, yini, washa wacima.
ama-post omthandeni, eshare ubuthaphuthaphu kwenziwa ama-video. So abalandeli abadelelayo ade sebekwenza kuyinto emukelekile ukuthi bazongena laphana bebhixe uKhuzana ngenhlamba, bekhulume yonke into. Nabesimame nabo ade bengayisabi inhlamba, bevele nje bengene kuyo straight nje bemushe uKhuzana. So lokho bekushiya thina singenayo i-content ezoyikhuluma ngoKhuzana, sazi izinto ngoKhuzana, noma kuthiwa wenza umcimbi uKhuzana njengalo spring picnic igcwalisa. I-process ade ayikhetha uKhuzana ibigxekwa, ibhekisiswa kahle. Okokuqala nje ethi umuntu onemiliyoni uzongena, wagxekwa akusafika iParis lapho. Luckily iParis kwathi kufika isikhathi sokuthi kukhethwe abantu bazongena, ayisishaye more than 1.6 million views. Kwathiwa kumakwa le ndoda yasemdlejeni makwayona, ingakho kukhethwe lo mthetho lo. Kwathiwa amamiliyoni azoba yi-4 ale ndoda yasemdlejeni, bafuna ukubona izokhethwana ngokuzayo kuleya last year. Yakhethwa kodwa kwagcwele o-TikTok. So ukulakha kwey'thombe abantu mayinika umsebenzi ukuthi nayi challenge ukuze nifake umuntu yenzani kanje. Hayi kubona ngathi hhayi indaba yokulakha iya-waste i-nomination. Kodwa konke lokhu uKhuzana ukwenza egameni lokuthi wenzela abafowethu nosisi abakumaskandi namaqembu-ke la esuke sebenza ukuthi wenzela bona. Kodwa lokho i-reporting is always negative. So kwacaca ukuthi yena ayikho into enhle eyokukhuluma kahle ngegama laKhuzana. Bonke abantu abane-opportunity nabakwaziyo ukuthi bekhulume, be-interview abaculi, okusho ukuthi bona bane-agenda yabo abayiphushayo, bangaphika bethi bona no, it's not the case. Thina nje singena ku-YouTube ngenxa yokuthi sifuna ukwenza i-content, sikhulume nabantu, sithole lo daba sitholayo. No, anikwenzi lokho. UBobo, what was the reason ukuthi ayewenza that attack ayibhekise kuKhuzana, kubalindi baKhuzana inayo unprovoked attack? Avela sukeleke nje ayothiwa abantu ababiza ngebhuwana. What was the reason behind that? Yiphi lento ayizama uku-achieve? Wayefuna ukuthi kwenzakaleni? Wayefuna ukuthi ugcinele kuphi? Niyazi ukuthi wayekwenza ngoba ku-easy ukuthuka uKhuzana, ku-easy ukuthuka abantu bakwaGoqa, ku-easy nje ukuthola uthando uma kubonakala ukuthi u-against uKhuzana yonke indlela. So wayenethemba lokuthi nizomnika i-support, uzothola ama-gig emva kwalokho, naku-online nizomphusha ngendlela imphusha ngayo. Wayene-hope yalokho, namncoma namjabulela yonke into ayenzayo. Walithuka idixa walitshela enayo yaniyana, ebiza wonke lamagama lawo. Engazange asukule umuntu ezosola uKhuzana control i-company kaBobo, control imarket yokuthi lo udlala music wakhe noma cha. YouTube akaba control, Spotify no iTunes akaba control, akabavimba abantu emafonini abo ukuthi dlalani uBobo, akakhulumi nama-promoter ukuthi ningaqashi ubani. Wayehlulela impilo yakhe nje, imxaka nje impilo ngoba ziyasixaka izinto empilweni. Sivimbela lapha esivimbeka khona, singazi ukuthi kubambephi. Kodwa sifune abantu esizobablame, esizobasulela ama-failures wethu just because siyahluleka, asikwazi ukumelana ukuthi sihlulekile empilweni. Lo mfana lo uPerfect akubona kuyinto e-right ukuthi lo muntu ukhuluma into e-right lo. Le interview angiyifakela wonke umhlaba uyibuke. Umuntu ezothuka ecokufule umculo ongaka eSouth Africa uKhuzana. So mangithi mina kune-agenda, angisho ukuthi ngiyabasukela, it because kunayo i-agenda. I-agenda yabo bona bayayazi ukuthi yiphi, bayayazi ukuthi bayatshelwana. Bonke abantu abayavula ama-TV channels, they know. Siyabazi abantu abezama ukuba partial, bezama ukuthi bengakuthathi iside, babegcina bevele ukuthi bathanda abantu. Cause la kumaskandi ungasifihla until such time. Other than that uzawuvela ukuthi no wena uthanda abantu, ukhulumela abantu. I-Real TV1 ngiyakhumbula uKhuzana ngale album yakhe le ethi Umqhele Town, igijima ngamaculo ngengoma eziwu-5
kuma-iTunes wathi akusho ukuthi ingoma emnandi, akusho ukuthi i-album emnandi ngalokho. The same person uma sekufika uParis wayeyiphusha day in day out esichazela ama-record ezowathola nama-achievement without ukuthi azacabanga ngabili. Why was that? Why umuntu akubalekele uku-owna iqiniso ukuthi no, wena as much as uyi-platform ekhuluma lo mculo but uneside osulithathile, wena ungaphika ukhala uyiginqa phansi, imibono yakho nama-views iwona akubeka esitikini ukuthi wena ume kuphi, and ayikho into wrong lapho ukuthi ubona ngathi uthanda abantu, kodwa okubi ukuthi uxhaphaza abantu wenza ngathi wena impartial or partial, angisazi liphi igama, wenza ngathi awukho biased. Ekubeni ubu-biased ukulwisa leyo nto leyo uKhuzani ayenza into engazange ize yenzeke before. Angikhumbuli yenzeka kuma-iTunes, ingoma izingena ilandelana zaze zaba u-5. Khuzani waze waya kuphi kwiGagas ekwenza i-interview naye Felix, njengoba naye uMthandeni eseye ngegusha zonke izinto, futhi qala kuphi eMandawu, bese kuba ngathi uma sezenzeka zenzeka ngoba ibona. Siyakwazi lokho, kodwa into eke niyiveza ngoba nisuke niqhuba inzondo, niqhuba nayo le agenda leyo. Ngiyathemba ngelinye ilanga leyo agenda iyophela, abantu bekhuluma iqiniso, bebike okuyikho ngoKhuzani. Yingakho sathola ne-chance ukuthi sikhulume nathi ngoba siyabona ukuthi i-reporting when it comes to Khuzani ayikho fair. Imoshela isithunzi, iyamdicilela phansi, lo muntu uney'ngane, lo muntu unengoduso, unabantu bakubo, kodwa the way okwenzeka ngakhona sekuze kuyaphoqa ukuthi hhayi nathi asifike lapha sikhulume siveze okuhle ngaye. Ngiyabona.